sayananchik tiyanin. Amén. Amén. Chanta walijamos kaykichik hermano. Lado ikipi kajtania walijamos kaykinia. Ñoqaypatapas sonqeta t'oqoq nirin rikuhti qantani. Kusikuni ni. Eso es. Atijkuna hasta ñawpaqsituma hamuychis, ¿ya? Haqay qhipapi kaqkunapas ñawpaqsituma hamuychis. Pikunachis atinkichis chay qhipamanta atinkichis hamuyta ñawpaqman. Si mana kasuwankichis sutiykichimanta nisqaykichis hermano hamuychis ñawpaqman nispa. ¿Ya? Si puni mamunankichis chay ujieresta nisaq pusamuychis kay ñawpaqman nisaq. ¿Ya? Pasen aquí adelante, queridos, ¿ya? Pasen. Hamuychis ñawpaqman, eso es. Eso, qué lindo, mira tantos, qué obedientes son hermanos. De ahí atrás también, chay qhipamanta, hamuychis ñawpaqman. Chay perqata, atajashanku, chaykunata hermanos ujieres, eso es a las hermanas ahí, ¿ves? Medio desobedientes, así la vista gorda quieren hacerse, ¿no ve? Dios tatas palabranta, ñawirisunchik, uyarisunchik, kunan kayp'unchay hermanos. Amén. Pikuna hamunkichik, suyaspa, milagrota Señor manta. Amén. Chanta hamunchis, chamunchis kay lugarman, esfuerzota ruaspa, o tal vez maikunata viajaspa, hamunchis kay lugarman. Amén. Amén. Chay may sumak, cuando ñoqanchik suyanchik Señor manta, pay haywawanchik munasqa hermanos. Amén. Estamos en vivo ya, ¿no? Ya, qué lindo. Entonces, ya ikusunchik kunan kaytare Dios tatas palabran. Si ñoqanchik munasqa hermanos, suyanchik Señor manta, pay suyasqanchikta haywawanchis. Amén. Por ejemplo, ñoqanchipata wawitanchik kapanchik, ¿no ve? Huch'i wawitanchik, huch'i wawita, chunku palomita kapanchik, ¿no ve? Pay, por ejemplo, mana cumpleañonta yachahtin, más suyanchu cumpleañonta, mayachanchu, ¿no ve? Navidad chamunantach, mayachanchu, hayk'as chamonga, manachu chamonga, mana yachanchu. Suyanchu Navidad, más suyanchu, ¿no ve? Pero cuando chiquitanta wiñarin, yachan hayk'achus wata junt'aynin, ña yachanña, hayk'achus Navidad chamushan, suyan chay diata, hinachu manachu. Mamay, imata regalawanki, imata waqhiriwanki mamay, nisunki, ¿no? Tatay imitata rantipuanki, haqayp autitsukan chayta tal vez rantipuankima, nirihallayki. ¿No? Entonces, cuando pay suyan, tatan manta, mañakun, entonces, tata ñoqanchis, haywanchis wawaman. Hinallata, Señor ninches, cuando ñoqanchis suyanchis pay manta, pay nillawanchikta, kankuna tatas, sahratatas, kashaspa, yachankichik, haywayta, sumas regalosta, wawaykichikman, hasta wanraj, tatanchik celestial y mayna ma haywasunqachik kankunaman sumaq bendiciones tanin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Charayko rina, iglesia rina ikashan, ay iglesia makuñar domingo charqamuña nispa hamuna iglesia man. Watata, ay domingo vueltaman charbamullanta nispa hamushaq. Mana. Y manatach sitama rihkanchi no ve, ay tinku kamuna ikashan. Parquip tinko kamunay kashan. Las dos tan igual, por si acaso la una te ría sajen ningichi. Porque suyanchik, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señor Hanchik, suyanchik, Señor Penín, pay bendeciwasunchik, calpachawasunchik, nos renovarán nuestras fuerzas, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Charay kunikichik, siempre Señor pi suyananchis tian, que hamunanchis tian, ruananchis tian, crees pa que paimanta recibisunchis hatun milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Muy bien, unas hermanos Richie Bibliaman, el libro de Jeremías, chunka kinsay akapi, uchislemanta ñawpajma ñawirisunchi, hermanos, ¿ya? Libro de Jeremías, piconapa munkichi, quinsa chunka quinsa niu, akamanta ñawpajman, quinsa chunka akapi, uchislemanta ñawpajma ñawirisunchis. Ñakapusunkichiña, Jeremías 33, verso 1 estoy diciendo, ¿no? A ver, ¿quién tenemos? Iván, hermano Virgilio, ¿me pueden ayudar a ya? Cualquiera. Vamos a recoger esto un poquito. Eso es. A este lado recogeremos, más aquí. Acoplando mucho. Eso, ahícito. Muy bien. No camana calpa y capuancho, entonces calpa y junata mañaco. Calpa y junata. Yana pawai chinine. ¿Tarinquichi no ve? Muy bien, ñahuirizunchi entonces. Nin Dios tatas palabras. Jeremías chay carcelpi nin, carcelpi cachastin, chay patio carcelpi cachastin, preso cacharca nin. Tata Dios ka paiman parlaspa nerca. Y mata nerca. Ñoka tata Dios pichus kay pachata ruarcani, maichus canampi, sinch isayasqa kanampaq nin. 3 nin, 15 nin. Qhaparikamuay nin. Ñoqataq kutichispa sutinchasqayki hatuchaq imasmanta mana yachasqayki pakasqa imasmantapis chayta yachachisqayki pero nin qhaparikamuay nin. Verso 6 pinin, chaywampis qhepaman kay llaqtata nin, hampikusas nin, hampisas kawsaynikita, hampisas kay llaqtata nin, sano yachisaqtaq, chanta chika patata, allin kawsaypi paykunata kawsachisaq, ni imamanta manchachikunankupaq hina nin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy kichay picajan kichay, oración chikunankay tarde, ¿ya? Señor Jesús, kunankay día, kunankay punchay, gracias ta koiku tatay, ustawampis chimpay kamuiku, tukuy son koikuan chimpay kamuiku, kanman Señor Jesús. Kunankay día tatay, yachachiwaiku palabraykita, kunankay día kay palabraykita, churay kay yuyay nikuman ñoqayku hap'iqanaykupaq ñoqayku yachachinaykupaq ñoqayku yuyarikunaykupaq tatay palabraykita tatay kay palabraykita churay kay sonqoypi tatay ñoqayku atinikuyniku kananpaq solamente atiniykipi Señor Jesús kanpaq atiniykipi kanantiyan ñoqayku atinikuyniku tatay churay kay palabraykita sellaykuy tatay kay sonqoyman tatay yuyayniyta cambiay sonqochariway kay sonqoyta tatay kunankay día kunankay p'unchay tatay Señor Jesús kunankay día tatay qanllaman chimpaykamuyku porque ni atiykuchu ni mayman rita ni piman rita atiykuchu tatay porque qanlla kanki hatun Dios, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Niño, amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ñoqanchik Dios tata guaguas ninjina, hermanos. Yachakunanchik tiyan que ñoqanchik hatinchik Diosta, Señorta, atiniyusta. Amén. Yachananchik tiyan que ñoqanchik qhatikunchik hermano, Diosta, Señorta, pichus causas Dios, atini Dios, tanichik Dios. Dios que ñoqanchikta auxiliawanchik nin, Dios que ñoqanchikta protegewanchik, ñoqanchikta kallpachawanchik, chay ñoqanchikpa Dios ninchik hermanos. Y chay kanantian sut y kay yuyay ninchikpi, sut y kanantian kay sonqonchispi, mana iskay rayananchikchu tiyan chaymanta. Mana Dios ninchik hakahanchu, kayman
Manchay karupicha Dios ka imata uyariwanka ñuqa qapariti parlasti ninki. Mana hinachu. Dios nincheja kashanin zapadía, zapapunchay ñuqanchikwan desde el día que ñuqanchik wawanchik paypata kasqanchikmanta pacha. Amén. Kawan kashan Dios. Sumaq días kan, fiesta días kan, kawan kashan Dios. Tal vez guas días, onkoy días, puti días kan, Dios kawayawan puni kashan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chayrayku ñuqanchik munasqa hermanos, ni ima kastin, ni ima hamuqtin, mana puni iskayrayananchikchu tiyan, sino que firme qawananchik tiyan Señor ninchik Jesusta. Chay kanantiyan sut isonqonchikpi, sut iyuyayninchikpi. Nin Dios tatas palabras que payqa thanichiwanchis. Dios ninchikqa manchay hatun nikichijina. Mana chay wakin Dios, wakin apango Dios ta kay much'unkupi waq much'uma churaykun kay qhipapi waq much'uma hinata aparishanku no ve kay Dios niya nispa apaykachanku. Ma chaychu Dios ninchis. O sino kay manta hap'inku uqta kay manta hap'inku kay manta ta hinata apaykachanku kallesta kay Dios niya ninku no ve. Hakay Argentina lugarpi hinata apariharqanku nin soqtamanta apariharqanku nin ta apariharqanku manchaytu kaytu vestiykusqanku sumaqta peynaykusqanku traje churaykusqanku zapatuta lustrakusqanku q'achituta hina apariharqanku bandawan hinata uqta chakin sirpasqa rasqarparikusqa tukuy chay Dios pampamu urmarpamu ima p'akirpaku Nicolaytapas atinkuñachu. Mana ñuqanchikpa Dios ninchikqa hinachu. Ñuqanchikpa Dios ninchikqa manchay hatun. Thanichikuq Dios ñuqanchikpata Dios ninchikqa. Mana thanichillawanchikchu kay cuerpollapi, sino que thanichiwanchik nin espiritunchikpi. Cuando espiritunchikpi ma kanchu Dios hermano, mana kallpachasqachu espiritunchik, chanta hamun onqoy. Thanichillawanchikta nin almanchikpi. Cuando almanchikpi mana Dios kanchu hermano, onkon kay cuerpunchis. Cuando kallpachan espiritunchikta, thanichin almanchikta atiman thanichita, rencormanta, almanchikta atiman thanichita, tal vez piñanakuymanta, odiomanta thanichita atiman, chihnikuymanta, resentimiento manta, pita thanichiman, ni kanchu médico thanichik. Solamente Dios tanichin. Cuando almanchik kalpachasqa Dios tataq cuando espiritunchik kalpachasqa Dios tataq atiniwan. Cuando almanchik tanichisqa Dios tataq atiniwan. Cuerponchikpi hermano tanichisqallataq Dios tataq atiniwan. Chay Dios ninchik. Pay apamun thaniyayta mana cuerpo llapachu, mana espíritu llapachu, mana alma llapachu, sino que cuerpo, alma y espíritu nin Dios tataq palabran. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chay sut y canandia ñuqanchikpi hermano. Y Dios tatas palabras kay Gedeón, kay Jeremías lugar para la pariwanchi, que Jeremías kasharqanin cárcelpi. Dios tatas llaqtan. Esclavitud manta llusimurqa, conquistayta qallarirqanku. Señor ninchik hatuchik ejércitosta atiparacharqa. Ni meqen ejércitos paykunama enfrentaku ma atipaschu porque Dios tatas ejército paypas llaqtan kasharqanin Dios tatas atiniwan. Mayqinpis kachun ejército, mayqinpis maqanakuy hamuchun paykuna atirqankunin atipayta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Manche avivamiento pitiarikusharqanku paykuna, manche sumaqta tiyakurqanku, sumaqta mikurqanku, Señor bendecirqa, wiñarerqa llaqta Dios tatas llaqtan, manche hatunta wiñarerqa, tukuy naciones, tukuy llaqtas pikunachus paykunamanta uyarik ricus chay llaqta manchachikuq kankunin. Dios tatas pueblonta. Porque Dios kasharqa paykunawan. Pero ni tantas Dios tatas palabras, que hay Dios tatas guawasnin, que hay Dios tatas pueblo nin, juchalita qallarisqanku.
Chay hinata manchayta bendecirqa Dios y paykunata nirqanku mana ñuqa atipani ñuqa entrenani ñuqa espadata sumaq manejani ñuqa warak'ata manejani ñuqa flechata atipani mana Dios punichu nespa nirqanku mana Dios llamanchu yupaychasunchik sinoqa waq Diostapis atisunman yupaychayta nirqanku mana Dios yatapunichu confiakusunman waqkunapipis líderes atisunman confiayta nirqanku manaña ancha congregakurqankuchu manaña ancha kasurqankuchu profetas ninkuta paykuna manaña qhawarqankuchu señorta como primer señorta hina sinoqa waqkunata qhawarqanku bendicionesta qhawarqanku sumaq abundancia qhawarqanku sumaq ropata qhawarqanku manaña zapadia q'asqaykukurqankuchu unay hina señorninchikman huchallita qallarirqanku chay causa nin Diostata pueblon atipachikusqa guerrapi pierdesqa nin paykuna esclavitudman watikmanta urmaykurqanku Diostata pueblon kashaspa chayrayku hucha hermanos mana ayinchu hucha causu familias thuñikun hucha causu hermanos onqoy hamun kawsayninchikman hucha lihtinchik hermano kay cuerpunchikpi mana thani atinchu hucha kastin resentimiento kastin cuando noqanchik mana señor tapunichu qhawanchik zapadia zapap'unchay Wakinichi, ay iglesia masilla, ay wali kasha iglesia masilla ni hermano chakani no ve. Ay pero hermana taner kukunichu kay yateri a estudiantes ruanin. Yana michuanin. Yana galuan. Galuta wancherbanga yawarninta tomayguchon. Chaywan yana parisa señorta. Dios tata wawan kachaspa. Chayta ruarqanin chaymanta kasharqanin preso chaymanta kasharqanin tukuy llaqta kajarqankunin esclavitudpi manaña paykuna sumaqtachu mikhurqanku manaña bendecishqachu karqanku manaña kajarqankuchu sumaqta tiyakuspa familiapi manaña mana hinachu karqa pikunawanchu maqanakuq kanku atipachikuq kanku hucha causo Maik'aninkichik gloria a Dios. Y chaymanta parlan kaypinin y como que señor ninchik hermanos manchay hatun kuyakuyniyu chayta yachanayki tiyan. Payqa hermanos siempre kanki puni wawan aunque huchallitipis aunque huchallipis hermano wawallampuni kanki. A ver, guawayki, kunan kay día jueves, nichunkino, tatay mamay, rishani tareata roamushani, kunan las 8 llusisaj, las 10 chayamusaj tatay nichunkino, ¿ve? Ya guaway, ri tareaykita roami ninki. Tareanta roamus ima chamuncho las 10. Ni chamuncho, ¿no ve? Wajashanki las 10, las 11, las 12 wajashanki, ma chamuncho. Ayantimpa, wajanki celular ni apagar panchay sinvergüenza. Día viernes, mana rikurimunchu. Sábado, chinkan. Domingo, ni pilla chanchu, maipich sutia, maipich miku, maipich purimun. Día lunes, antitaban sutia de chamun. Felicidades, guaway, ninkichua. Mana, ¿no ve? Cinturunta hap inki, hermano. Maipich Dios ni waskenagita chay. Maipich achka aichita kan chay estupe. Waskianki, ¿no ve? Mana felicitankichu. Pero no katapuiki. Chay pantas manta hermano. Niñachu wawayki. Wawayaki puni, ¿no ve? Ah, sin vergüenza. Sigue wawayki. Ah, ahora sí pantai que macha mungicho fin de semana colque gasta sai suego sai colcata. Mai chay auto, mai chay mungicho y mata ruego que chay auto ta. Apellido kajur bangichu. Mananya mi kungichu wasipi. Más bien sigue mi kuchin wasikipi. Sigue wawaiki hinachu manachu. Mananya kay no katechu ukupi kausangichu kay wasi urapi. Ripungi alkuan puño munki. Hinatachu ninchis. Mana panta chumpis sigue wawayaiki puni.
Cuando canchis Dios está guawan, hermanos, canchis Dios está guawan, wiñay pa, chekamanta atesuman pantaita, huchallita, pero chay ratito kutirikunanchin tiyan Señor ninchekman. Amén. Chay hatun kuyakuy nin raiku, hermano, Señor, parca Jeremías nerja no, cárcel picachastin nerja, ñoka tata Dios kaninin, kay pachata ruarjani, maichus kanampi, sinch isayasca, kanampah ni, ñoka hatun Dios kanini charja. Ñoka kani kay ruach kay runata, ruach kay pachata, ayin chekanta churarjanin, hina chekan sumak sayasqa kananpaq, qankuna ayinta atinaykichikpaq tiyakuyta nishan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chayta ñoqanchik, hermano, hap'ikakunanchik tiyan, mana ninanchik tiyan, ay, señor pantarpani, ay, totitay, seguro relámpago chaygamanqa. ¿Ah? Ñoqanchik piensanchik que Señor sahra kasqanta, ¿no? O chiquitanta pantarpan, ay, mal tapune pensar con él. Guañupulama vecino y nirpargan el Señor. Y piensan que el Señor castigaba a su chichaymanta. Pai kuyakuynirayku watijmanta wawasninta atinkuman carga, ¿no? Dios está pueblo tal vez atinkuman carga voluntariamente paiguna pantas kankumanta atinkuman nerga kaita nita tal vez a ver pantaigunchis. Bueno, pues kunanka kutrikusun Señor man pai man kaparikusun pai perdonaron ninkuman carga. Pero mana nerkankuchu. Mana nerkankuchu. Wawajina inventas chamun, pantaiguitón, lunes día chamun, bueno, y mainaps, pero cutimum, ¿no ve? Tal vez jinata ruankuman carga que Dios está pueblo, pero mana. Ni chaita pero ruar kankuchu nin. Mana ka runachu mas kabor ganin. Sino que Dios ninchik nin relka más amorja hatun kuyakuy nin raiku wawas nin manta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Charaiku hermano ño chaita yachananchik tiyan. Paiganin siempre munan ñokanchik ayinkananchikta. Son cochasca causa kunanchikta. Amén. Tukuy imachos necesidad ninchik kapuanchik chaykuna suplesqa chaykunata haywanawanchikta chayta munan Dios ninchik. Imitatanchik ñoqanchik ruwakunchis, imitatanchik trabajakunchik chay ñawpaqman rinanta munan chay Señor ninchik may k'achak hatun kuyakuyniw hermano. Mana diablo hinachu. Pantar payikan ahora si falta domingo falta ahora si vas a ver esta semana mana hinatachu nin Dios nincheja paganin zapadía zapapunchay kutirikamuaychi huawai ni hasunki porque ñoqapata kuyakuynega ñoqa misericordiaga nin zapapunchay zapadía mosoxito nin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque pai munan, hermano, ñoqanchik kanantanin salud cuerpunchikpi. Amén. Kanantanin prosperidad, kanantanin atinikuy almanchikpi. Y espiritunchiktanin kananta kalpachasjas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Chay Señor ninchik, hermano. Y pai ni no, ñoqa tata Dios, ni ñoqa canidata Dios, pichos kay pachata, ruarjani, maichos kanampaj, sinchiasqa kanampaj, sumaq kanampaj ni, ¿no? Chay Dios min, ñoqa kani nin. Y Dios churan uj mandamiento ta chaypi nin, ñoqa niykichis nin, o sea, Dios nisharqa ñoqa kankunata niykichis nin. ¿Sabes si manintaj?
Qaparikamuwaynin. Verso 3, ¿no? Quien saca chihlaypinin. Qaparikamuwaynin. Ñuqata kutichispa sut inchasqayki hatuchaq imasmanta mana yachasqayki pakasqa imasmanta ñuqa yachachisqayki pero qaparikamuwaynin Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ah? Kunan tapuyki ñuqanchik kunan Señor ta qaparikayanchik. Ay, hermano, ñuqa manchikuni qaparida niwankichu. Enkakuni ñuqaqa ninkichu. Ñuqaqa ni alqullaytapas qapariyachanichu ninkichu. ¿Ah? Señor churan, ¿no? Kayta. Yachanallanchiktas tiyan que Señor ninchek mana luhto kasqanraykuch o luhto tal vez chantalla qaparinata munan niwach, ¿no? Mana. Pero ni llantas Dios esta palabra en que ñuqanchik kananchik tiyan nin obedientes. Amén. Ni tamunan kasukuyniyuq kananchik tiyan nin. A veces ñuqanchikpaq hermano huch'isitumanta kasqanchikmanta pacha ma ancha kasukuyniyuqchu kanchikche. Tumpas rebeldes kanchik hermano. Tumpas rebelde kankarqanki chanta wasichachik kanki chay hinatapuni. Wasayki marcasqa kanankama. ¿Ah? Porque ñuqanchikpi kahanchay mana kasukuyniyuq kay. Ay, imata pay yachan. Ñuqap Señor ta yachani parlapan ñuqap Señor ta niwaq. ¿Ah? A veces líderes kapuanchik, a veces pastores kapuanchis, y a veces mana kasukuyniyuq kanchik. Si Señor nin qaparimuychik hermanos, ñuqanchik qaparikunanchik tiyan payman. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Mm? Castellano parlaypininku clamar nin, ¿no? Señor ni chawanchik hermano, qaparikamuwaychik nin. Cuando, por ejemplo, una hermana que iglesia anchikmanta chamusharqa haqay La Paz lugar manta kayman hampushaqtin flotapi ña charqamushaqtin kay wayqu kan, ¿no? Mayuanichu. Chay wayqopi flota muyurqushaqtin puentema charqushaqtin flota atiparpachikun. Maykatas hata corrijalqa cha atiparpachikun. Entonces nin auto fuerza hinata muyurpa nin uqllata y paytaq nin ventana t'uqyayta lluqsisqa nin. Ventana t'uqyayta lluqsisqa. Pero sabes pay imanintaq. Y chay flotapi hamuqkunapi kunachus chay pay ladunpi kajarqanku wawawan kasharqa chaypi, ¿no? No sé, hap'ina kajarqankuchu, watayku karqankuchu imachus, pero iskayninku llusqanku ventananta. ¿Ya? Entonces pay willan sut'illata nin hinata khatatirpa nin qaparita qallarinku nin desesperado qarin segundo pasan chayqa, ¿no ve? Segundo pasan. Cuenta korpakuni nin ma aynchu kashanin tukuy qaparinku kayta ruranku nin. Pero pay sabes imanasqataq
¡Jesús! Nos aparezcan. Puño charrangue, chay supa Joseph Papo. Entonces, no ni manita tiene chunin. Kaparine Jesús, kaparine ni. Hina kapari shati, bentananta yusini ni. Chokani bentananta, bentana akikoita yusini. Chahwa ma charbani, nyarne charbani ni. Limpos hon se arbachon. Wawai tastan hakastu ma charbas kepaita ni. Y tú que piconachos cargan con lado pe ventana lado pe, tú cuisitos se pongo en hospital o en todo caso aquí en Guaño Pusjanco. O accidente pasa. 9, 10 años que para la chane. Entonces, pay no capari colgando porque niña cae solución, aunque sea capari cosas, aunque sea ñawich y pinis pachar pasa cielo machay pap sans capari sanal ganani. Amén. Entonces, chaita ni wanchi. Como ñocanchis que causaipi, por ejemplo, enfrentanchis situaciones a veces difíciles, ¿no ve? A veces doctor nirpawanchis kai kapusunki. Al estakami ayamin chawaño punki. Nirpawanchis, ¿no ve? Hinachi manachi. Manap son cosas que imagina nirpawanchis. O a veces guaguaswan tocawanchis. Wawa ni wanchi o ni wasuman man nakang mamay chukanay karka. Wah, la familia penasi man karka. Porque jóvenes kango, ¿no? Jóvenes a veces medio wampurra kango, ¿no ve? Ma ainda kawan goracho. Entonces son conchista, aquí la wanchista, inacho manacho. O munanchi, wawas ninchi. Ojina kanankuta, ojta ruana wankuta, caso na wanchista, y más caso anchicho. Anch ninchis, wawai iglesia man, pa imanantaj. Fiesta más rica capon, peor contrata churay guanchi. Wawai estudia ninki, machaigo casi en vez estudia si dan manta. Wawai yankaku y wawai wasistuta ruakon que lo terranticon. Peor Kolkata ans manuchaikukun y kamantan or jueguson que Kolkata gasta y camun son kotap akiwanchi. Can situaciones hina. O a veces familiares ninchi ukuyapita. O vecinos wan o rexis hanchihuan. Chipachanaykukunchi manchay champayaykunapi. Tal vez Kolkamanta manumanta. Chaitata piñanaykukunchik, dañota ruwachinaykukunchis. O tal vez herenciarayku, tal vez socio hina iskaymanta ranterqanku y malta pagaykusunku. Chamo desesperación. Man ninkuno berruna ta imaynallata rasqakurfu wanchirqukuyman nuqallataq ninruna. A veces supay apam problemasta almanchista onkoykuchin tukuy chay problemas wan resentimiento manta. Onkoykuchin almanchista hermano orgullowan. Hatun piñakuy putikuy yaykuykun almanchikman. Porque señoranchik hucharayku kichanchik huch y punquito ya te huch esto ta kichanchik y supa chaita yaykun. Ñoqanchik permitir kukunchik. Ña familiares nixta, ña socios nixta, ña amigos nixta,
ñarriksisqasniyta o wawasniyta supayaykun sunqunchikman, kawsayninchikman, almanchikman. Chayta mana permitinanchikchu tiyan huchata kawsayninchik. Huchallinchik ari. Dios tata palabra ninki pantanchik ari pantanchik nin. Sapap unchay mati sumanchu nin mana huchallispa kayta ari huchallinchik puni. Chaypas kashan hermanos, Señor, mana kay iglesia llapichu, sino que wasiykipi, trabajuykipi, tukuyladupi pay kashan zapadía, sapapunchay, kawan kashan pay zapadía kan atinaykipas kutirikuyta payman. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando ñoqanchikta son conchita akiwanchis. Animunchikta, esperanzanchikta tal vez pampama choqawanchik hermanos. Ñoqanchik kay warmi hina imaynatachu chay flotapi kasharqa chay warmi hina porque mana payllachu ruwan sino que Señor pues mana llawanchikta pay churamullawanchikta ninanchikpa nin que ñoqanchik payta atinanchik tiyan nin qaparikuyta desesperado kashanki hermanay manchay akisqa sonqoyki hatun phutikuykan sonqoykipi un cosa mancha, un cosa kashanki hermanay, qaparikuy Señor man, zapadía unchaypi, tutampi, maypichus han atinki tarita, mayllapipis atinki tarita Señor tan, maypichus han atinki qubikuykuyta hermano, qapari nini, Jesús, kuyarikuway tatay, qaparikamuwaychik wawaynin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chayta noqanchik hap'iqananchik tiyan. Si situación difícil, ama cuenta kamuychu runaman raqqa. Primero Señor man qaparikuy. Situación manchay difícil ruwaykukun hermano, ama amiguta mas kaychu. Ni siquiera waq hermano ya taps mas kaychu hermano. Cuentares kayki qari, willares kayki machismichu, oranaykipa hermano. Mana, sino que Señor ta qaparikunanchik tiyan. Pay hamunin pronto auxilioan, pay hamunin ángeles ninwan, qaparikutinchik nin, pay hamun Espíritu Santowan, sonqochanawanchikpa, ithaninchinawanchikpa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chanta kay iglesia pis kichas hasapap unchay hermano. Wasipi matin kichu qaparita. Porque wasipi ratawanchik no ve. Wakin inclinupi tiyanchik ta qabar Jesús qaparinki. Dueño wasimanta hamunga. Macha hankichish iman hankichish tananka. Chaypaj hermano kay Dios tata wasin hermano siempre callan kichasqa sapap unchay. Toda manta 5 de la mañana atinki hamuita kay lugar man qaparik Señor man. Kapuanchik ayuno kay lugar pe martes kapuanchik viernes kapuanchik kaype kan hermano hamunaykipa qaparikunaykipaj Señor man porque pay mandawanchik sichus huchapi urmanchik sichus Señor manta t'aqakunchik nin qaparimuwaychik. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mana fierocho qaparikuy Señor man. Mana walichu Señor man qaparikuy. Sino que mancha es sumaq wali. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mancha es sumaq wali qaparikuy Señor man. Ninanchikta kuyarikuway tatay. Wawayki kani tatay nispa. Tane chiway tatay. Sonko chariway. Kalpa chariway tatay. Jesús. Porque pay hermano, kashaño kanchijuan zapadía sabap unchay. Chaytanin. Kin sakas chihlaypi nin no ve.
qhaparikamuwaychik nin. Qan waway qhaparikamuway. Ñuqataq kutichispa sut inchasqayki hatuchas imasmanta. Mana ima yachasqaykimanta nin. Nimata yachasqanki. Tal vez pakasqa cosasmanta nin. Tukuymantapis nin. Ñuqa sut incharisqayki nin, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pikuna munankichik Señor manta sut inchasunanta. ¿Ah? Munankichik pastor sut inchasunanta, líder sut inchasunanta, chay Señor sut inchasunanta chumunanki. Munankichu wasruna ya chay sapa sut inchasunanta, chay rimunankichu Dios ninchik puni sut inchasunanta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ninjos otras palabras en Caipi, Señor, ñoqanchik qhaparikutinchik nin, pay kutichiwasunchik nin. Cuando wawayki imatachus munan no ve, mama, rantipuay chay pelotata, ¿eh? Mami, rantipuay chay pelotata, ya waway rantiyasunchik nin, ¿eh? Ayan de minchante, mamá, rantipuay punya pelotata, rantipuay, ¿sí? Ya waway rantiyasunchik. Kan yuyeniki ukhuiki nishanki, ay, pita rantianga pelotata. Diablo tacho pelotata tal vez nishanki. Pero cuando guagua ni son que, mamá, rantipuay punya, rantipuay pelotata, mamá, rantipuay, por favor. Casus hay que mamá, y camaita tiende esa, pichaza guasipi, mamá, y tarea, y te ruasa mejor alumno, casa, y ahora pasa hay que mamá, rantipuay pelotata. Hump icharan tawakarin, nyawis nin pukiarin, khoyan sururin kaita. Ay, wawita, ya waway, ranti pues kaika waway. May mantap hermano Kolkata orkhomungi ranti punaya. Hinachu manachu. Chaita ni hayo esta palabra. Qhaparimuay ni danta ñoqa kutichirisqayki ni. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a Jesús. Chaita nergano kay Diosataq pueblonta soqtaqa chillayaypi nillantaq verso 6 nino chaywanpis nin qhipaman kay llaqtata o sea qhaparimaqtiykich nin no kay llaqtata nin qankunata hampikusaq nin hampisqaykich nin imatawan nin sanuyachillasqaykichejtaq nin chanta nin chika patata allin kawsaypi paykunata kawsachisaq nin o sea kawsachisqaykichik sumaq kawsaypi nin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay sumas Dios otras palabras nin tiyakunkichik nin ni imamanta manchachikuypi tiyakunkichik nin ni imamanta manchachikunkichu. Ay, pichu gobierno yaykuqa ay maparamunqachu, ay paraykamunqa, ay graniziykamunqa, ay relámpago chamunqa, ay yaku wichariykusqa, luz wichariykusqa, ay tatetay. A veces manchachikuywan tiyakunchis. Pero kaypi nin si qhaparikamankichis ñuqa kutichisqaykichis ni imamanta manchachikuypi tiyankichis nin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Judatawan Israel mantawan nin ñawpaq tiempopi allinpi paykuna kawsakurqanku nin Diosataq pueblo nin sumaq paykuna kawsakurqanku kunan esclavo kashanku nin inillantaq chay esclavo kasqankumanta nin kutichisaq watikmantataq nin paykunata
sinch'ita sayachisaq nin. Qallaripi imaynatachus karqanku bendecishqas ajinata nin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pusaqqa chillaypi nin, no? Paykunata nin limpuchasaq. Ñawpaqaykipi tukuy saqra ruwasqankumanta de todos sus pecados nin hukuy huchas ninkumanta pichasaq nin pampachasaq. Pampachasaqtaq nin contraypi oqharikuspa tukuy huchallikurqanku chaykunata nin. Todo lo que han hecho en mi contra, lo que han pecado huchallinku contraypi, chayta ñoqa perdonasaq nin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qhaparikunanchis tiyan, hermano. Mana runa manchu, mana t'uru Dios manchu, nitaq madera Dios manchu. Chay hatun tata Dios ruwarqa kay pachata chiqanpi sayachirqa chayman qhaparikunanchis tiyan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 9 nin, no? Chanta Jerusalén kanin ñoqa kusikunay kan kanin, no? Kan kinin kan kusikuna llaqta Señor pata. Hatun chakuyni hatunpaq qhawasqa kankinin. Hatunpipuni qhawasqa kankinin. Mana huch'isitupichu, porque kanchis ñoqanchis Dios tataq wawan nin, Dios tataq nación nin, Dios tataq ajllasqan ñoqanchis kanchis, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chayrayku ñoqanchis, hermano, paymanta hap'ikunanchispuni tiyan. Ñawpaqpi nijarqaykichis hina yachaspa que pay, hermano, Dios thanichikuq, Dios bendecikuq, Dios manchay hatun munakuyniyuq, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mana ñoqanchis purinanchikchu tiyan wahchawawas hinalla. Mana ñoqanchik imata ruwasqanchikta tal vez ruwakunchik imatachus ruwanchik sapadiya sapap'unchay, hermano, llank'akunchik. Mana chaykunapi, hermano, purinanchikchu tiyan wahchawawa hina. Manapis tatayuq mamayuq kasumanchu hina mana hinatachu purina tiyan. Mana phutikuypichu purinanchik tiyan. Manataq quejakuspa purinanchikchu tiyan. Ñoqanchispata, hermano, kapuanchik tata, pero manchay hatun tata que ñoqanchikwan kahan nin tutap'unchay. Amén. Si waqasunchik, hermano, waqananchik tiyan nin payman waqananchik tiyan. Mana problema mantachu waqananchik tiyan. Si waqasunchik, hermano, payman waqananchik tiyan. Hatun kuyakuyninmanta, yawarninta hich'asqanmanta ñoqanchikrayku chakatasqa karqanin pay. Ñoqanchikrayku huchasninchikrayku ñoqanchik atinanchikpa tiyakuyta may sumaqta. Mana waqananchikchu tiyan waq cosasman, sinoqa waqakunanchik tiyan, kutirikunanchik tiyan Señor ninchikman. Pay tatanchik, pay mamanchik ñoqanchikpata manchay atiniyuq. Y a veces ñoqanchik Dios tataq wawan kachaspa. Manapis Dios niyuchu kasuman hina, hermano, purikunchik, waqanchik problemas ladonpi. Onqaypas ladonpi waqanchik. Akiwanchik sonqonchikta arip akiwanchik, pero Dios tataq wawan hinaqa, hermano, manaña atisunmanchu waqayta problemas ladonpi, manaña waqasunmanchu supay imatachus ruwawarqanchik chaypas ladonpi, mana waqasunmanchu, sinoqa waqananchik tiyan chay Señorninchik hatun atiniyuq ñawpaqinpi waqananchik tiyan. Mana wahchawawachu kanchis, sumaq wawa kanchis. Rantisqa Dios tataq yawarninwan kanchis. Renacesqas nin watiqmanta.
Acascas canchinin, Dios tata reinompa. Mana me quen wawayachu kanki hermano. Si no sumas cacha, sumas guauita, munascata, chunco, palomita. Hina tiene hermana pa kanki. Amén. Amén. No cañaveres kaiki. Señor Ninchi, Tani Chinchaimanta. Amén. Rich, a ver, acá el libro de Santiago. Piscaca acá y más Rich, ¿ya? Libro de Santiago, Piscaca acá y más Rich. Santiago Piscaca acá. Chunca quinsayu chihlaypin niwanchis, chaypin ñawirisunchi, ¿ya? Nin, kankunamanta, mayqin kankunamanta nin, llakisqachu kashan, nin, tapurikun, ¿no? Kankunamanta mayqinpis llakisqachu kashankichis, nin, Dios todas palabras. Dios manta mañacuichis nin. Pimanta nin. A ver, hasta un calpitaban. Pimanta nin. Pastor manta. Líder manta. Yakis hakashanki. Mañarico y jampirimanta nin. ¿Ah? Yakis hakashanki ri kuraka huawaikiman nin. Chay huawaiki me cancho hasta un colque chayman ri nin. ¿Ah? Yakis me can kankunamanta kashankichi richi chay diputado nin. Imanintak kankunamanta me campis yakis kachu kashankichi nin. Dios manta mañarikuichis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Meikin kankunamanta nin kashankichik. Meikin kankunamanta kusisqa kashankichik nin. Tukuy sonkomanta takichik Diosman iyupaychaychik nin. Si kan kusisqa kashankir, putisqa kashanki. Señor manta mañarico y hermanay. Manja y cusis hakashanki, songo y songo y tusu shancha yokupi. Y manita, tú soy Señor manijinata manchaita. Picharaita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Kankuna ukupi may kallampis nin kari uyari kaita uyari nin kankuna ukupi may kallampis chunkatawayo chihlabi ni no kankuna ukupi may kallampis onkos kachayri nin may kach onkos ka sonkompi nin saikos ka kasyangman chay kanin iglesia manta nin. Ñocapi nin iglesia manta ministerio no poder de Dios primera avanzada nin ñocapi. Iglesia manta líder nin o ancianota o pastorta nin. Iglesia manta anciano nisqa kurajkuna wawasta nin no. Kurajkuna kahanku iglesia pichaykunata nin wajiakuychis nin. Dios manta nin. Onkos kapag mañapuichis nin. Señor pasutimpi aceitewan hawispanin y Señor tanichenkanin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chanta hermano a Señor maquinchista churastinchis pay tanichin.
kunan kay tarde orasunchis y Señor tanichishonqa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Kankuna ora yachankichis hermano? Wichillapaps. ¿Ah? ¿Han orado aunque sea para su perrito, hermano? Aunque sea alguien risonallapaps oranguicho, hermano. Aunque sea guayaquipaps choranguicho maquillita. El poder de Dios, de siervo del Señor, profesional, abogado, médico, no sé. Choranguicho no chayka chorangi. Si mana choranguicho, hermano, y mainamanta yachanki mana kaskanta ati maquiquipi. ¿Ah? Chay manchachikunkichichu. No, que manchico cani, hermano. ¿Cierto? Ujpacha ñoqata niwarqanku. Zi orami niwarqanku. Jami, por favor. Primera vez dice gane ora. Y cuando rine ora, hermano, hermano peón rico, ora muico, cargaña ancianita. Oraico, hermano, taninampaj, ¿no ve? Ayantimpaj, hermano, oraico, ayantin, vueltamanta visitar si halgaico, chay hermana wañur papusqa. Y joven kashargani, ¿no? Claro, joven rascani, pero hasta un jovencito kashargani. Y ñoqa manchar pachikuni. Y son coita huescaicuni. Y nini kunanka manaña orasachu, parece que peligroso kashankay nergani. Oraku kani, pero manas una pa orachu kani. Manchicos kani. ¿No? Son coita huescani. Claro, chanta entienden y no. Una imanta no entiende ni que chay runa suya shawarga no caicuyata acepta china y copa señor y señor vamos a repunampa porque carga ancianita. Suya wanchi a veces runa suya hasun que canse naikita visita hermano ora puso naikita wañu punampa en paz. Uyarin kichijina kan runa manchaita sufrishan hermano ni wañu puita atinchu porque no canchista suya wahanchis y no kama entiender kanichu chaita chaiñao pajquillaya no casargani vuelta manta ya gente hermana posaba que hay turno tu cuscamanta pacha posaban por favor es posaba taxi aparpaban. Igual, hora puni, semana pasan, guaño pullanta. Guatat con hermano con tatasay, oran pan, vecino para llevar manta. ¿Ya? Pero a veces uno suya guanchi porque personas mayores. Claro, con una yacha niña, ¿no? Entonces, que primera vez pasa barja. Orani, chay manta manaña, ora ite munanicho ñoqa runapaj, manchachikuni. Nihkani huchallihanicha, joven kanichantacha, tal vez señor mausawancho. Supay cosas te churan kay umayman. Entonces, carpatas ruanchis, chay carpas pitaj, niwajkaiku pastor, oranquich, niwajkaiku. Y ashka kutipi ñoqa karpapi mana oranaypaj pakakukani o llusirpaj kani. Porque mana orayta munaschu kani ñoqa runapaj. ¿Ya? Pastor niwaj y pachataq predicasharqa pastor ninchis pachanin chaypi orashanku ya vengan líderes tokaqkuna
Orakuskuna, oracionchis runapaj nin. Chayma acomodaykurikun sumaqta oranapaj. Ñuqa sabes mayma yaykikuni, plataforma ukhuma hukucha hina pakaykukuni. Sut'ita yuwakuni chay día. Chanta sabes imaninta. Pastor nin. Obed maypi kashan nin. Obed, makanchu Obed, pero kaypi kajarqaña hayta kuintan. Maypi kunan kashan nin. Obed, llusimuy chay husqumanta niwan. Y ñuqata chay ukhupi plataforma ukhupi kajarqani. Hinta, pastor, manchikuywan. Hinata llusimuni, iniwan Obed haqaypi runa kashan. Mana sayarita atinchu, onqusqa pisqa wataña chunka wataña. Kunan kanri paypaq oramuy niwan. Ay, tatitay nini. Kayo hermanito umanana isto ang kasha, kayo tal vez potesa kaha. Chaypaq orayma pastor, mana haqayqipama, kamapi, soqtamanta apamunku frasadapi, colchonintinta apamurqanku hermanata. Y no casini, oraj, claro, orakukani, siempre Señor está fiel, katikushani. Pero mana orachukani runapa. Oramos y niwan, bueno, pues, ¿no? Kasukuni. Zini orachim paiguni manchikuiwan. Ñuqa mismo más seguro chukashani, manchikushani. Y tukuy sonqoywan Señor tapalapani. Y nini, Señor, Dios mío, tatay, por favor, kuyarikuay ñuqamanta primero, nene. Por favor, tatay, tanichi kay runata. Tanichi tatay, perdonay tatay. Wakaspa orani. Poder de Dios, japarico. Orani, reprendeni. Oraitaman, ¿sabes? Imata ruani. Vueltaman de ripuni hakai kojitima. Vueltaman de juskoma yayigillanita. Y provachikuna nin pastor. Provachich. Chakay tanirari chango manchet runa. Provach a ver imata ruah imaina kaharganko. Ta wicharinko wah. Ñuqa tani kaymanta ongosa karqaykuna salo kani. Hermano Señor, ñuqa kay kajarqa salo kani. Ñuqa pakasqa chay ukhupi kajani. Y hermano nin chaymanta parlan, nin pastor, tremendo milagro nin. Ima pasa nin. Pastor pay hamurqa kamapi nin. Soqtamanta apamurqanku porque matupaykunapaq. Mana sayarikuyta atirqañachu, mana purikuyta atirqachu, ni chukuytapas atirqachu pastor. Pero kunari mira qhawari, kunan puririshan pastor nin. Y runata, amén. Ñuqata husqumaño simuni, ñuqa orani nini. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto te lleva con Chayda niki, ¿no? Imaynamanta kanya chanki o manaya chanki, Señor, atin manchos manach atin man ruaita. Milagro tamaki kininista, causa iniquinista. Probanay kitian.
porque atinius canqui, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chaitaniwanchi, Dios tatas palabras, que pai atiwanchi, tanichita, porque pai hatun atiniu, Dios tanichico. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chay son con chispi, manchay sumach y pachasca canantian. Entonces, imapis hamuchun matis un mancho akakuita, ni takkailoma hakailoman, atis un mancho tijirakuita ni hawaita, sino que imapis kachun hamuchun solamente Señor takawalizun y Señor manta suyarikusun imayatapis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chaitanin, ¿no? Aceitewan javispanin. Creespa maña postiki. Chunka piscayo chihlaipi niwanchik. Creespa maña postinkutajnin. Chay runakanin. Sanuyachisqa kanka. Señor tajpaita sayarichenkanin. Si tajchus hucharikorqa, chay huchakunapis nin chay huchaspis pampachasqallataq kanqa, atipasqallataq kanqa nin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Kuna vuelta manta tapuyki primerito pijina. Pikuna hamunkichik chuyaspa milagrota Señor pi. Pikuna creen que Señor atisunkichik man tanichita. Oración hermanos, sayarikuich kunankay. Tarde kunankay punchay sayarikuichis. Mana Señor ta riksinkichu. Riksita munayki tatay ni natia. Amén. Eso es. Sayarikuich tukuy hermano, ¿ya? Tukuy sayarikuichis. Tukuy chakimanta churakuchi. Todos nos vamos a poner de pie en la casa de Dios, queridos. Eso es, póngame una alabanza. Dios está aquí. Dios caipicachan, hermanos. Eso es, chilmikuichik orasunchi, ¿ya? Konan piensari, yuyari, imataj nanachisun que son koikita. Cuerpo ikipi, imaikitah nanasunki. Chilmiki, tukuy chilmichi, ñawita wesqaychi, tukuy ama no katakawaychicho. Señor manta mañakusunchi, ñuqaniykihina mana nuqaqa atinichu ruwayta. Mano Daniel, ¿ya? Ñuqaqa mana atinichu ruwayta. Qan atinki ruway, Señor atin tanichita. Señor atin sonqochayta. Ñuqaqa cartata entrega hinalla kani. Mana atiniyuchu kani. Señor ninchik atiniyuq pay ruwan ñuqaniyta o qanniyta pay atin ruwayta, hermanos. Y pay kaypi kachan y pay tanichiwasunchik. Suyashanki milagrota, Señor manta. Pay josunqa milagrota kunankay día. Eso es. Eso es. Kaypi kashani tatayni. Eso. Kaypi kashani tatayni. Kaypi kashani tatay. Kaypi kashani tatay. Aquí estoy, Jesús, dile. Kaypi kashani, Señor Jesús. Tanichiwa itatayni. Son cochariwa itatay.
munakuyniykita hich'aykurimuy kay sonqoyman, Señor. Kunan kay día, kunan kay p'unchay. Kaypi, Señor Jesús, ni kaypi tatay. Vamos, parlay, Señor. Manaño kakaimata koyta dikichu. Señor, ateson que koyta, hermano. Pai chay Dios manchay hatun atiniu. May kanchos necesidad ni que may kanchos nanay ni que may kanchos putikuy ni ki. Pai ya chan munaska, hermano. Pai ya chan. Pai ating. Pai ating, hermanos. Kay pikasyani Jesús ni kapariko sunchi ni Jesús. Vamos hasta un kaypa ni Jesús. Jesús. Tukoy son comanda kaparini Jesús. Kaypi tatay, kaypi kachani Jesús. Kaypi, Señor, kaypi tatay. Gracias, tatay. Señor Jesús, kunan kay punchay, haberño kawani, Señor Jesús, kunan kay punchay, perdonaway tatay, tukoy huchasnita, perdonaway tatay, tukoy huchasnita, pantani, ñawiwan, simiwan, pantani tatay yuyayniwan. Perdonaway Jesús, perdonaway tatay, ñoka perdonani, tukoy enemigos nita, tukoy familia ita perdonani, tukoy daños rowakunata perdonani, sutikipi perdonani, bendecini sutikipi tatay, libre kaita munani, renunciani. Tukoy malta, tukoy oncoita, tukoy resentimiento, renunciani tatay, tukoy piñacoita, tukoy chichnicoita, renunciani, sutikipi, Señor. Gracias, tatay, gracias, Espíritu Santo. Kunan kay tarde, Señor Jesús, hapikapuay. Waway kipag. Hapikapuay waway kipag tatay. Nyo ka-aseptay ki uktawampis. Songkoypi. Kausaynipi. Salvadornita. Hina kausayni manta. Tanichiway tatay. Songkochaway tatay. Gracias. Gracias tatay. Patamos karimakikita kaparisunche, poder de Dios a la cuenta de 3. A la 1. Tukoy kaypaykiwan Jesús makaparikusunche, poder de Dios nispa. A las 2. Tukoy kaypaykiwan. Ya a las 3 grite. ¡Poder de Dios! Ahora, en el nombre de Jesús, uyariwa yayinda Sacra Espíritu, tukoy nanay Espíritu, onkoy Espíritu, kausainipi, chakipi, kay umaypi, lucy kausainimanta, kay cuerpo y manta, wasananay, lucy, maquinanay, tuyunanay, lucy kunan kausainimanta,
Lucy kay chaki manta, Lucy cuerpo y manta, kay umay manta, riñones ni manta, Lucy kay pulmón ni manta, wisa y manta, tukoy chay wisa nanay, Lucy kunan, Lucy umananay, Lucy kay wasa nanay, Lucy chay onkoy, Lucy, Jesús pasutimpi, Jesús pasutimpi, kunan kay día, Lucy familia y manta, wawas ni manta, Jesús pasutimpi, kunan kay punchay tatay, declarakuni wawaiki, kani ungisja, sano kani ni, libre kani, sano kani, libre kani, wawaiki kani, kunan diamanta ñawpajman. Amén, amén y amén.